Čičinog doma i ekološko-patriotske organizacije Naša Drina i našem uvaženom kolegi istoričaru Petru Ristanoviću. Ja bih se zahvalio domaćinima iz Naše Drine koji pokazuju sluh da i ovom prilikom omoguće da u ovom prostoru i sa kompetentnim ljudima pričamo o nečemu što mi zovemo zatamnjena istorija srpskog 20. veka. Mnogo je zatamnjenih polja koja su ključna za naše samopoimanje u 20. veku i negde je naša želja da o tome, bez obzira što svako od nas o tim ključnim događajima srpske istorije 20. veka imamo stav, ali da damo reč, moderno je sada reći struci. S tim da se kad se priča o tome da verujemo struci, obično se odnosi na medicinsku struku. Ali mi neko pokušavamo da, kad pričamo o istoriji 20. veka, a ona se odnosi na srpski narod, o tome govore ljudi koji su stekli svoje doktorate na državnom univerzitetu, koji su godine svog istraživačkog rada i naučne karijere posvetili tome. Upravo jedan od takvih kolega je i naš dragi Petar Ristanović. Petar je poreklom Užičanin, rođen 1985. godine, čovek kog znam, evo već skoro pa 15 godina, upoznali smo se na Zebrnjaku kod Kumanova 2012. na 100-godišnjici Prvog Balkanskog rata i od tada se i družimo i sarađujemo, mislim na obostrano zadovoljstvo. Petar je čovek koji je jedan od retkih naših istoričara, doktora nauka, koji se bave kosovsko-metohijskim pitanjem u savremenoj srpskoj istoriji. Imamo kolege Bojkovića, Vukadinovića, Gatalovića, da li sam još nekog zaboravio? Što se druge polovine veka tiče. Dakle, znači, to su trojica kolega, Petar četvrti, ne po rangu, nego prosto govorimo o četvorici kolega koji se bave istorijom Kosova i Metohije u sastavu komunističke, socijalističke Jugoslavije, pa sve evo do savremenih događaja. Petar je doktorirao sa temom koja se tiče kosovo-metohijskog pitanja od 74. do 89. i ono što je njegova, da kažemo, subspecijalizacija jeste odnos srpskih intelektualaca, odnosno srpske intelektualne elite prema pitanju Kosova i Metohije. Mi smo svedoci da je to aktuelno pitanje par excellence u čitavoj našoj prošlosti, sadašnjosti, pa i budućnosti. I često nas pitaju, kad su istoričari, doktori, šta oni leče, to je Koste Nikolića sin dobro rekao, pa oni leče prošlost. Mislim da je dobro u jednom sveobuhvatnom društvenom dijalogu, evo i tu su i naše braće sa Kosova i Metohije, ali mislim da je dobro da određeni sluh pokažemo i prema istoričarima koji su, kažem, godine posvetili istraživanju ovog, ne mogu da kažem problema, nego ovog pitanja. Mnogi govore o tome da je to problem, a već kad posmatramo Kosovo i Metohiju i staru Srbiju kao problem, već smo, rekao bih, na krivom putu. Da ne bih dalje ja dužio, uvaženom kolegi Petru Ristanoviću, autoru velikog broja naučnih radova, više monografija, naučnih studija, dajem reč da nam govori o temi koja je najavljena, a ta tema je, dakle, jedan istorijat velikoalbanske ideje u novijem periodu, iako znamo da ona seže dublje u prošlost. Dakle, šta je to ideologija na kojoj je utemeljena OVK, odnosno čitav jedan današnji društveno-politički establishment vladajući, na Kosovu i Metohiji. Petre, izvoli, predajem ti reč i hvala još jednom što si se odazvao našem pozivu. Hvala Nemanja na lepim rečima i na lepoj najavi i hvala našim domaćinima na tome što su me pozvali da danas govorimo ovde. Kao što je Nemanja rekao, tema mog predavanja je suštinski geneza OVK. OVK je takozvana oslobodilačka vojska Kosova, je termin koji je svima poznat i obično se vezuje za pozne 90. za pobunu koja je izbila na prostoru pokrajine Kosova i Metohije 98. godine. Međutim, retko se postavlja pitanje kako je OVK nastala, koju je i kako formirao, da li je ona neki noviji fenomen za koji su zaslužene 90. situacije u pokrajini tokom 90-ih ili je to tema koja ima neke dublje korene.
koreni su zaista duboki. Ja ću sada tokom ovog predavanja pokušati da vam ih skiciram i razjasnim. Naime, u albanskoj historiografiji kolege istoričari, koji odmah da se ogradim imaju potpuno drugačiji pogled na sve ovo o čemu ćemo mi danas govoriti, ali oko ovoga se možemo složiti. Oni koren pobune iz 98. godine traže još u tom nekom kačačkom pokretu s početka 20. veka. Aha, sad bolje? Okej. Znači, period kraj turske vladavine, kraj 19. početak 20. veka na prostoru današnje Kosova i Metohije, ali i Makedonije, današnje Albanije, čitavom tom pograničnom području, bio je vreme jednog opšteg bezakonja, vreme permanentne pobune. I u tom periodu, tim poslednjim decenijama turskog prisustva na Balkanu, javio se kačački pokret. Danas u albanskoj historiografiji kačaci imaju jedan pomalo romantičarski, prikazani su kao romantičarski ratnici za nacionalno ujedinjenje. S druge strane, termin kačaci potiče od turske reči, to je turski termin i suštinski on označava ljude koji su se opirali svakom prisustvu organizovane države, svakom prisustvu centralne vlasti. Znači, suštinski razbojnici koji nisu želeli nikakvo uređeno društvo na toj teritoriji, koji su se tome opirali. Nakon sloma Turske carevine i oslobođenja južnih krajeva od strane Srbije, borba kačaka je počela da stiče i nacionalne elemente. Izuzetno je teško reći i da li su preovlađivali ti nacionalni ili ti razbojnički elementi u njihovom delovanju. Svakako je bilo i jednog i drugog. Uglavnom, taj pokret je ugušen od strane vojske Kraljevine Jugoslavije negde do sredine 20. godina 19. veka. Ono što je međutim ostalo sećanje na vođe te pobune koje je vrlo brzo romantizovano od razbojnika koji su terorisali čitav taj prostor, i Srbe i Albance na njemu, i čija je ta nacionalna ideja, u čijem delovanju nacionalna ideja, pitanje još da li je bila prisutna ili su oni ponekad se oportunistički iskazivali neke nacionalne pretenzije, oni su postali nacionalni heroji, borci za nacionalnu stvar. Obično tako ide sa tom romantizacijom istorije. Ostalo je sećanje na njih. I kasnijim generacijama Albanaca, pogotovo u oblastima odakle su oni poticali. A poticali su iz oblasti koje su i 98-99. bile centar pobune. To su Drenica, znači to je kraj oko Srbice i oko grada Glogovca, potom u južnom delu Kosovskog Pomoravlja, u Metohiji, u okolini Dečana i Peći. Znači, u tim krajevima gde su bile snažne te kačačke grupe, ostalo je sećanje na te vođe kao na nekakve heroje, slično čak sećanju na srpske heroje iz epske poezije. Toliko je to sećanje vrlo brzo romantizovano i od njih su stvoreni nacionalni junaci. Kasnije, tokom rata 1941. 1945. godine, veći deo prostora Kosova i Metohije je bio u sastavu Velike Albanije, koja je bila suštinski italijanski protektorat. Jedan deo Kosova je pripadao, znači oblast deo Pomoravlja je pripadao Bugarskoj, dok je Kosovska Mitrovica, Vučitrn i Zubin Potok su pripadali nemačkoj okupacionoj zoni. Znači, na ovom prostoru koji je bio pod kontrolom Velike Albanije, uspostavljen je jedan režim gde su Albanci imali potpunu dominaciju, gde su Srbi i ubijani, posebno proterivani, poništeni su svi oni rezultati i kolonizacije, ali i sve ono što je Kraljevina pokušavala u tom kratkom razdoblju od 2 decenije međuratno. I među Albancima se javljaju neki novi lideri koje opet Albanci počinju njihovo delovanje, vezuju za ove iz ranijeg perioda, ove junake kačake. Opet različite su to okolnosti, suštinski to su službenici velikoalbanskog aparata, čije se opet kasnije njihovo delovanje se romantizuje, opet im se daje mnogo više jedan nacionalni prizvuk nego što je on kada se u realnosti sagleda postojao. I tako dolazimo do ovog perioda nakon 1945. godine,
Nemački rajh i Mussolinijeva Italija su poraženi, sile osovine su znači poražene, uspostavlja se komunistička Jugoslavija na granicama nekadašnje Kraljevine Jugoslavije koje su malo proširene i uspostavlja se autonomna Kosovsko-metohijska oblast. Autonomna Kosovsko-metohijska oblast ima suštinski iste granice kao i danas pokrajina Kosova i Metohija. Razlike su bile minimalne. Na severu današnjeg Kosova, to su oblasti oko Leposavića i Leška, nekoliko tadašnjih opština. U tom trenutku, kada je autonomna Kosovsko-metohijska oblast stvorena 1945. godine, to je bio prvi put da se ta teritorija uokviruje u granice slične tim. Nikada ranije nije postojala neka administrativna oblast koja je imala slične granice, niti je u stanovništvu koje je živelo na toj teritoriji, bilo Srbima, bilo Albancima, postojala svest da čitava ta teritorija predstavlja neku celinu. Postojale su manje celine u okviru nje, na primjer Kosovsko pomoravlje, Metohija, Kosovska kotlina, Ibarski Kolašin, ali ljudi sa te teritorije nisu imali osjećaj pripadnosti nekoj zajedničkoj celini. Kosovsko-metohijska oblast je stvorena od strane tadašnje komunističke Jugoslavije sa idejom da je to prostor na kome će se rešavati albansko pitanje u Jugoslaviji. I u periodu odmah nakon rata postojala je jedna ideja, jedan plan koji je bio u velikoj meri i razrađen, da dođe do stvaranja Balkanske federacije, odnosno da se Albanija, a potom i Bugarska ujedine sa tadašnjom Jugoslavijom, a u tom slučaju bi ta autonomna Kosovsko-metohijska oblast trebalo da bude prisajedinjena Albaniji, koja bi postala 7. Jugoslovenska albanska republika. Taj plan je postojao, na njemu se radilo, Rusi su ga, Sovjeti su ga gurali i podržavali do 1948. godine, kada dolazi do rezolucije Informbiroa, kada dolazi do raskida između tadašnjeg jugoslovenskog komunističkog rukovodstva i sovjetskog bloka, i Albanija, koja nije bila članica Informbiroa, postaje jedan od najvećih protivnika tadašnjeg jugoslovenskog rukovodstva, najveći kritičar i najviše ideoloških napada na jugoslovensko rukovodstvo počne dolazi iz Tirane. Samim tim, planovi o tom ujedinjenju, stvaranju Balkanske federacije su suštinski okončani i samim tim Albanija se okreće pokušajima da teritorije naseljene Albancima u Jugoslaviji prisajedini sebi. I tako dolazimo do prve faze nečega što je imalo za direktnu posledicu nastanak OVK. A to je suštinski da iz Enver Hodžine Albanije se na teritoriju Kosova i Metohije šalju diverzantske grupe, znači 48. 49. do sredine 50. Šalju manje diverzantske grupe, pojedinci, razne su okolnosti. Neki se šalju tajno preko granice da se infiltriraju u pogranične oblasti. Drugi se na lažnim procesima optužuju da su antikomunisti, antienveristi, pa se onda organizuje njihovo bekstvo i oni od tadašnjih jugoslovenskih vlasti traže azil. Zajedničko je za sve te grupe, a njih, znači govorimo o tom periodu kraj 40. i početak 50. ima na desetine. Ti ljudi dolaze na Kosovo, povezuju se sa lokalcima i njihov cilj je da podignu ustanak. Oni su i dalje u svesti imali ustanak iz 1945. godine, kada je jedan lokalni albanski poglavar Šaban Poluža iz Drenice podigao ustanak, koja je komunistička armija JNA, preteča današnje kasnije JNA, koja je partizanska vojska slomila. Znači, na temelju toga, na temelju ideje da bi ponovo mogao da se podigne sličan svealbanski ustanak, koji bi mogao da dovede do urušavanja jugoslovenske vlasti na tom prostoru i odcepljenja tih teritorija od Jugoslavije, znači šalju se te diverzantske grupe sa ciljem da se povezuju sa lokalcima i da rade na praktično trenutnom podizanju ustanka. Ideološki okvir tih grupa je bio raznolik. Neke se šalju sa idejom da među Albancima veličaju ideje Envera Hodže. Međutim, to je naišlo na vrlo malo u tom trenutku neke podrške. Ljudi jednostavno za to nisu bili zainteresovani. Drugi opet
imaju više govore sa nekih nacionalističkih položaja, opet sve to je imalo vrlo ograničeno dejstvo. I u tom trenutku jugoslovenska tajna policija je kontrolisala te pogranične oblasti i prilično uspešno je rešavala sve te pokušaje. Do sredine 50-ih, do 55. razbijeno je oko 80, dosta kasnijim svjedočenjima, razbijeno je oko 80 takvih pokušaja, manjih ili većih, od pojedinaca do nekoliko desetina Albanaca koji su imali za cilj da podignu ustanak. I, znači, do sredine 50-ih postaje jasno da ta taktika ne daje rezultate. Istovremeno dolazi do jednog kratkotrajnog i poluiskrenog, da tako kažem, otopljavanja odnosa između Albanije i Jugoslavije, koji su vrlo brzo ponovo pokvarili do pred kraj 50-ih, tako da se ta praksa ubacivanja diverzanata i posticanje ustanka u drugoj polovini 50-ih na kratko zamire. I onda krajem 50-ih, 58. se osniva jedna grupa u teritoriji Kosovskog Pomoravlja koja je imala naziv Revolucionarna partija za ujedinjenje albanskih oblasti sa otadžbinom. Takođe, u okolini Peći se formira opet jedna slična organizacija, slična po nazivu, slična i po ideologiji. Ona je nosila naziv Revolucionarni komitet za ujedinjenje albanskih oblasti u Jugoslaviji sa Albanijom. Sad, ovi nazivi pomalo rogobatno zvuče, zbog čega vam ih čitam? Zato što sami nazivi dovoljno govore o njihovoj ideologiji. S jedne strane ističe se reč revolucija, jer albansko Enver Hodžino rukovodstvo, jugoslovensko rukovodstvo optužuje za revizionizam. To suštinski znači da su oni smatrali da su oni izdali istinske ideje komunističke revolucije, istinsku ideju komunizma, istinski put Marksa i Lenjina. Jer u tom trenutku Enver Hodžinoj Albaniji je ta njihova verzija komunizma se naziva marksizam-lenjinizam. To je ta Enver Hodžina verzija komunizma koju je on propagirao. Tako da, znači, s jedne strane te partije, tajne organizacije koje se osnivaju, imaju tu revolucionarnu komponentu, s druge strane se jasno govori da one nastaju sa ciljem ujedinjenja albanskih oblasti u Jugoslaviji sa Albanijom. Obe ove partije su imale sličnu strukturu. One nastaju tako što pojedinci iz nekih manjih lokalnih zajednica, ova druga partija je imala središte organizaciji Peći i suštinski je potpuno počivala na podršci pojedinaca čiji su članovi porodica, bili članovi okupacionog aparata za vreme Drugog svjetskog rata i koji su pripadali balističkim porodicama. Znači, u tim porodicama koje su u jugoslovenskom režimu bile u priličnoj meri izolovane, kojima nije bilo dostupno da uđu bilo kakve institucije, znači u tim porodicama te revolucionarne grupe traže oslonac. Oni se povezuju, imaju veze sa Albanijom, tajne, i suštinski oni švercuju neki ilegalni materijal, pokušavaju da nabave malo oružja i oni se organizuju. To organizacija u praksi izgleda tako što se oni povezuju bilo rođački, bilo prijateljski, lokalno i pokušavaju da stvore mrežu saradnika. U tom trenutku već nema to neki dugoročni cilj, znači cilj je stvaranje mreže na tom terenu. Na tom cilju najdalje je otišla jedna organizacija koja opet nosi sličan naziv kao ove i prethodne. Ona se zvala Revolucionarni komitet za ujedinjenje Albanaca, a tu organizaciju 61. osnovao, vjerojatno ste čuli za njega, Adem Demaći. Ova organizacija je u naredne 3 godine uspela da okupi oko 300 aktivnih članova i organizovala je komitete u nekoliko gradova Kosova, u Peći, u Đakovici, u Mitrovici, u Gnjilanu, u Drenici i u Prištini. Počeli su da se stvaraju određeni obrisi istinske organizacije, znači osnovani su komiteti, poverenici za pojedine gradove, za pojedine regije i lokalni lideri.
Sad ću navesti i neka imena. Ova imena su značajna jer ovi ljudi koji su 61. se našli u okvirima te Demaćeve organizacije ostaju aktivni u albanskom nacionalnom pokretu sve do kraja 90-ih. To su Ramadan Šalja, Sabri Novosela, Mehmet Krstići, Zećir Grvala. Ovi ljudi su znači aktivni, umeđu vremenu su oni prošli i kroz zatvor, ali ostaju sve do izbijanja pobune OVK krajem 90-ih. Sve tri ove organizacije koje sam naveo, zajedničko im je da su, one su bile rudimentarne organizacije, ljudi su se povezali, dogovaraju, ništa mnogo nisu postigli, tajna policija tadašnja ih je otkrila i njihove vođe pohapsila. Suđeno je, osuđeni su na višegodišnje kazne zatvora i suštinski ove organizacije, može se reći da su već do 63. 64. sve ove organizacije razbijene. Međutim, taj novi način organizovanja je postao praksa sa kojom se nastavilo. Znači, taj način organizovanja znači stvaranje organizacija na lokalu, njeno širenje preko povereništava u drugim opštinama i pokušavanje izgradnje jedne mreže koja je prvenstveno imala cilj regrutovanje što većeg broja članova, ideološko pridobijanje što većeg broja Albanaca i neko organizovanje u pozadini sa kasnim ciljem podizanja ustanka. Znači, nije bilo kao što je nakon rata 40. i 50. kao što su ubacivani pojedinci sa ciljem da odmah podignu ustanak. Bilo je jasno da u tom trenutku ustanak ne može da uspe. Znači, trebalo se organizovati i pripremati za pogodan trenutak da se ustanak podigne. Međutim, organizacije su razbijene zbog toga što je u tom trenutku delovanje Jugoslovenske službe bezbednosti bilo prilično, ona je bila prisutna na terenu i dosta efikasna. Situacija se menja nakon 66. godine. Verovatno vam je poznato da je tada došlo do Brijanskog plenuma, da je tada smenjen Aleksandar Ranković. Često se Ranković u medijima, u publicistici vezuje sa Kosovom. Međutim, ta veza je posredna. Ranković kao pojedinac se nije mnogo bavio Kosovom, nije se nikada ga pitanje Kosova nije previše interesovalo, niti je se angažovao suštinski na bilo kakvim pojedinačnim pitanjima vezanim za Kosovo. Međutim, Ranković je bio značajan jer je on bio simbol jedne centralističke struje, jedne konzervativne struje u tadašnjoj partiji. Tokom 60-ih došlo je do sukoba dve frakcije u okviru partije. Jedna, čije oličenje bio Ranković, je bila centralistička, konzervativna, ideološki možda malo bliža Sovjetima. Druga je bila konfederalistička, reformska, sebe su smatrali demokratskijim u odnosu na ovu drugu, govorili su o potrebi decentralizacije, što je suštinski značilo konfederalizaciju države. Ideološki predvodnik te struje je bio Kardelj. Sredinom 60-ih ta struja je u vrhu partije pobedila, preuzela vlast, Ranković je smenjen 66. na Brijanskom plenumu, a posledica tih velikih lomova u vrhu komunističke partije Jugoslavije, odnosno u tom trenutku već se zvao Savez komunista Jugoslavije, je bila ta da dolazi do decentralizacije države na nivou federalnih jedinica. A vrlo brzo i pokrajine postaju federalne jedinice. Tako da od 68. godine Jugoslavija ima jedno prilično, prvenstveno Srbija u okviru Jugoslavije, ima jedno prilično kompleksno uređenje. Naime, Srbija je federalna jedinica. Ona je jedna od jugoslovenskih republika. Ali isto tako, Srbija ima u svom sastavu dve pokrajine, Vojvodinu i Kosovo, koje su takođe federalne jedinice. Predstavnici pokrajine sede u federalnim institucijama i iznad sebe nemaju republiku, znači ne postoji jasna hijerarhijska nadređenost republike nad pokrajinama. U Ustavu se jasno kaže da su pokrajine u sastavu Srbije, ali Ustav dalje vrlo nejasno odslikava te odnose, vrlo nejasno daje uputstva kako ti odnosi treba da se u praksi sprovedu. Zbog odnosa političkih snaga, koji je u tom trenutku bio veoma na štetu Srbije, opet iz nekih drugih razloga koji nemaju veze sa Kosovom, uspostavljeni su odnosi gde su rukovodstva pokrajina i Vojvodine i Kosova imala suštinski podršku ostatka federacije u odnosima sa Srbijom i od sredine 60-ih, prvenstveno od 68. godine, pokrajine postaju, kako se to u literaturi kaže, republike po svemu osim po imenu.
Šta to u praksi znači? Znači da republike kontrolišu granicu, da republike vode svoju spoljnu politiku, primaju delegacije, šalju delegacije, organizuju kongrese, organizuju bez ikakvih konsultacija sa republikom u vezi toga. Republike imaju svoj ustav, svoj vrhovni sud, svog vrhovnog javnog tužioca, znači potpuno jedne zaokružene institucije koje sa republičkim komuniciraju isključivo preko saveznih institucija. Direktne veze postoje, ali su oni u praksi bile slabe i nefunkcionalne. U takvim okolnostima na Kosovu je su vlast potpuno preuzela jedna grupa albanskih funkcionera koja je učestvovala u smeni Rankovića i suštinski Tito je odlučio da im prepusti vlast nad pokrajinom, tražeći od njih dve stvari. Jedna je mir, znači stabilnost, a druga je bespogovorna odgovornost. Zauzvrat im je potpuno prepustio kontrolu nad pokrajinom. Tako da jedna grupa kadrova iz Đakovice, ona je kasnije bila neformalno poznata kao Đakovička grupa, to je preko 30 funkcionera iz Đakovice ili okoline Đakovice, su suštinski od sredine 60-ih pa do sredine 80-ih imali potpunu kontrolu nad pokrajinom Kosovo. Oni preuzimaju vlast i postepeno počinju da sprovode politiku čiji je cilj te politike da Kosovo postane republika u okviru Jugoslavije. To je jedan nacionalistički cilj, ali cilj koji nije imao u tom trenutku ideju odcepljenja Kosova od Jugoslavije. Više je to bilo da su oni želeli da zaokruže svoju vlast, da stvore svoju jedinicu gde su imali potpunu kontrolu, a slabo ko je tu želeo da se pripoji u tom trenutku i zaostalijoj Enver Hodžinoj Albaniji i Enver Hodžinoj Albaniji gde bi oni de facto imali mnogo manje uticaja nego što su u tom trenutku na Kosovu imali. Međutim, ta situacija na terenu gde se vodi jedna nacionalistička politika, gde Srbi polako postaju građani drugog reda, oni koji su de facto diskriminisani, gde dolazi do velikih promjena u službama bezbednosti, ima za cilj da sada ove nacionalne grupe, koje su do tada bile uspješno suzbijane od strane tajne policije, da sada imaju većeg prostora za delovanje. 68. dolazi do velikih demonstracija. Obično ljudi iz medija znaju da se velike demonstracije Albanaca, bile su dve velike demonstracije, jedne su 68. jedne su 81. Ove demonstracije 68. su njima se manje govori, bile su manjeg obima, ali je dugoročni značaj možda bio i veći. Naime, do tih demonstracija 68. je došlo, jer kada su ti albanski funkcioneri preuzeli kontrolu nad pokrajinom, oni su suštinski jugoslovenskom predsjedništvu ispostavili zahteve. Šta oni žele, kako oni misle da pokrajina. I suštinski njihov glavni zahtjev je bio da se pokrajina što više osamostali od Srbije. Jedan od zahteva je bio i da pokrajina preraste u republiku, međutim u tom trenutku u jugoslovenskom vrhu nije bilo političke volje za to. I među jugoslovenskim i delom srpskih komunista je postojalo jedno razumevanje da će se to verovatno dugoročno dogoditi, ali su smatrali da tada nije trenutak da se to dogodi. Pa deo Albanaca na Kosovu je na to reagovao tako što su na svoj dan zastave, 27. novembra 68. organizovali demonstracije, suštinski nezadovoljni, smatrajući da ono što je tadašnje kosovsko-albansko rukovodstvo dobili nije dovoljno. Oni su organizovali demonstracije gdje je glavni povik bio Kosovo republika, a čulo se takođe i o ujedinjenju sa Albanijom. Zanimljivo je da su te demonstracije organizuju većinom mladi ljudi i profesori. I zanimljiva je paralela sa demonstracijama koje se u istom trenutku događaju u Beogradu. Odnosno, u Beogradu se dogodila nekoliko meseci ranije. U Beogradu to su demonstracije mladih internacionalista, levičara, grupe profesora sa filozofskog fakulteta i grupe studenta, prvenstveno sa filozofskog, ali i pravnog fakulteta, koji kritikuju tadašnji jugoslovenski režim sa levih pozicija. Oni smatraju da je glavno što građani nisu dobili dovoljno komunizma, što su ideali u tom trenutku izdati. S druge strane, na Kosovu demonstracije kreću iz istog jezgra, iz dela studenta i dela profesora, ali su zahtjevi dijametralno drugačiji. Oni ne govore o komunizmu niti o socijalnim temama, oni isključivo zahtevaju Kosovo republiku i ne tek malo manje glasno ujedinjenje sa Albanijom. Demonstracije su ugušene,
bez mnogo političke štete po kosovsko rukovodstvo i bez preteranih kazni zatvora za organizatore. Sve je to nekako sklonjeno u stranu. Šta je bila posljedica? Posljedica je bila da deo pripadnika onih ilegalnih grupa s početka 60-ih i deo sada tih mlađih ljudi koji učestvovali u demonstracijama 68. oni se povezuju. To je jedan manji broj ljudi. Ako govorimo o najaktivnijim članovima, njih je nekoliko desetina. Ako govorimo koliko su oni ljudi bili povezani, reč je o nekoliko stotina. Ali to je jedno jezgro iz kojeg niče albanski nacionalni pokret koji je dobio svoj izraz u OVK tokom 90-ih. To jezgro 1971. organizuje nešto što se zove Revolucionarna grupa Kosova. To je jedna grupica od 40-ak ljudi koji su zametak čitavog albanskog nacionalnog pokreta. U toj grupici je bio i Adem Demaći, nakon što je izašao iz zatvora, i studentske vođe 68. i neki članovi Demaćijeve grupe i drugih grupa s kraja 60-ih. Znači, čitav niz ljudi je našao svoje mjesto u toj revolucionarnoj grupi Kosova. Ta grupa štampa svoj list, Glas Kosovo, u 4 broja. Oni ga rasturaju ilegalno. Oni organizuju ispisivanje parola u nekoliko manjih mjesta na Kosovu tokom 72. 73. godine. Oni organizuju lokalne komitete, napisan je statut grupe. To su zameci neke organizacije i 73. 74. grupa je ponovo razbijena. Grupa je imala u tom trenutku preko 100 članova, 19 ih je uhapšeno i suđeno im je. Neki od njih su osuđeni na zatvor, neki su pušteni. U ovoj grupi su bili svi ljudi koji su kasnije učestvovali u osnivanju OVK. Konkretno, imamo Mehmeta Hajrizija. Mehmet Hajrizi je bio profesor, prosvetni radnik. On je kasnije bio član Rugovine partije tokom 90-ih, bio je član delegacije u Rambujeu 99. godine, bio je potpredsjednik prelazne vlade Kosova 99. nakon okončanja rata i on je bio jedan od članova te grupe. Potom, jedan od članova te grupe je bio Hidajet Hiseni, također član albanske delegacije u Rambujeu 99. godine, čovjek koji je aktivno učestvovao kasnije u demonstracijama 81. koji je bio u zatvoru 8 godina tokom 80-ih, koji je bio vođa takozvanog robijaškog krila u okviru Rugovine stranke. To je bilo jedno agresivnije krilo Rugovine stranke koje se zalagalo za oružane metode. Također čovjek koji je zauzimao sve važnije funkcije u kosovskoj politici nakon 99. godine. Potom bio je tu Skender Kastrati, također jedan od lokalnih lidera OVK, također prethodno član Rugovine stranke, potom Hilmi Ramadani, također jedan od lokalnih lidera OVK. Svi oni su bili, znači, deo te revolucionarne grupe Kosova početkom 70-ih. 74. Deo članova je uhapšen, grupa je razbijena. Međutim, ideja nije poražena. Nije poražena zbog toga što su okolnosti na Kosovu bile takve da je dozvoljeno, tolerisano jedno bujanje albanskog nacionalizma. Tako da već 3 godine kasnije, 77. 78. dolazi do ti isti ljudi koji nisu došli do zatvora, znači članovi grupe koji nisu dopali zatvora, organizuju sada 3 nove veće ilegalne grupe. Kada kažem veće, treba posmatrati u kontekstu. Veće u odnosu na niz drugih grupa čija imena danas i nemoguće propratiti, koji imaju po 2, 3, 4 člana, najčešće rođaka. Znači ovo su grupe koje broje nekoliko desetina članova. Organizuje se nove grupe, znači krajem 70-ih, jedna se zvala Organizacija marksista-lenjinista Kosova. Opet vam ime dovoljno govori, znači to je organizacija sa krajnje levičarskom ideologijom koja se zalaže za nacionalne ciljeve. Potom imamo organizaciju ujedinjenja albanskih krajeva Jugoslavije i Albanije i treća je bila
organizacija koja se zalagala za osnivanje Albanske republike u Jugoslaviji. To je suštinski bio njen, tako je glasio i njen naziv. Znači imamo 3 grupe koje potiču iz iste grupe i te grupe, više ove grupe, znači to je kraj 70-ih, kosovsko rukovodstvo u tom trenutku toleriše albanski nacionalizam i ovim grupama se ostavlja da one slobodno deluju. One deluju tako što se šire svoj uticaj na terenu, povezuju se sa Enver režimom u Albaniji, povezuju se sa albanskom emigracijom i stiču sve veći broj pripadnika. Ove organizacije praktično slobodno deluju do 81. godine. Iako su poticali iz iste organizacije, iako su to ljudi koji su često povezani i rodbinskim vezama, karakteriše ih nešto što ni nama ovdje nije strano, ni političkim organizacijama u Srbiji nije strano, a to je da se međusobno baš nisu trpeli. Bilo je tu raznoraznih i ličnih razlika, bilo je i optužbi da sarađuju sa službom bezbednosti, bilo je i rođačkih svađa koje čega. U svakom slučaju, te 3 organizacije znači rastu i deluju na prostoru Kosova, ali međusobno ne sarađuju. Onda dolazi do demonstracije 1981. u kojima ove organizacije pokušavaju da se legalizuju na sličan način na koji se Komunistička partija Jugoslavije legalizovala 1941. na onim demonstracijama protiv Trojnog pakta. Suštinski, te demonstracije 1981. su izbile kao izraz jednog enormnog nezadovoljstva kod Albanaca na Kosovu, koje je prvenstveno bilo socijalno motivisano. Međutim, kada je to nezadovoljstvo buknulo, ovi pripadnici organizacija se umešali u masu i pokušali da upravljaju njom, utičući da vrlo brzo zahtevi demonstracija pređu iz nekih socijalnih u čisto nacionalne. Ponovo se čulo Kosovo republika, mnogo glasnije nego 68. čulo se da se traži ujedinjenje s Albanije. To je bio direktan rezultat infiltracije pripadnika ovih ilegalnih organizacija u masu i nametanje parola. U tom trenutku i ljudi koji su verovatno vama danas poznati počinju se povezuju sa ilegalnim pokretom. Naprimjer, zanimljiv je istorijat porodice Haradinaj. Haradinaj, sela Glođani kraj Dečana, osnivač takozvanog Dečanskog komiteta bio je Ismail Haradinaj. Ismail Haradinaj je stric braće Haradinaj, koji su kasnije bili komandanti OVK u Dečanskom kraju. On je otkriven 1981. godine. Došlo je nakon demonstracija tih, došlo je do zaključka da je ta njegova grupa slobodno delovala u Glođani i okolini Dečana, slobodno delovala već 2-3 godine, da su prikupili nešto ilegalnih knjiga, ilegalnog materijala, nešto oružja, da su imali nekoliko desetina članova ili simpatizera. Organizacija je razbijena, Ismail Haradinaj je uhapšen, a uhapšen je i njegov sin, koji u tom trenutku imao samo 16 godina, Nasim Haradinaj, koji je takođe osuđen na kaznu zatvora. On je danas trenutno se nalazi u Hagu, a inače u kosovskom društvu danas on je šef organizacije veterana OVK, to mu je zvanična titula i izuzetno je aktivan, izuzetno je prisutan sa svojim krajnje ekstremnim antisrpskim stavovima. Znači, on je kao 16-godišnjak već bio uključen kao kurir da raznosi materijal, nosi poruke između članova te njegove organizacije. Znači, on je tada uhapšen i osuđen na godinu dana zatvora. Ovaj Ismail Haradinaj je, nakon što je pušten iz zatvora, emigrirao, ali su se ilegalnom pokretu kasnije priključili deca njegovog brata, Ramuš Haradinaj, Luan Haradinaj, znači sva ostala braća Haradinaj. Isto, nešto kasnije, tokom sredine 80-ih, pokretu pristupa i komandant OVK kasnije Azem Sulja, Hašim Tači, svi oni, znači, tom pokretu pristupaju tokom 80-ih. Važan trenutak za organizaciju pokreta je se dogodio 81. godine. Znači, imamo demonstracije, imamo sada jednu situaciju na Kosovu da se aktivno, da Srbija se angažuje, prvenstveno sa ciljem da se izmeni ustavni položaj pokrajine, da se Kosovo vrati pod okvire
pod okvire republike. Imamo optužbe za bujanje nacionalizma iz Beograda na račun Prištine. Pa Priština pokušava da se, tadašnje albansko rukovodstvo, poluiskreno pokušava da se obračuna sa tim pokretom, sa tim albanskim nacionalnom pokretom na svojoj teritoriji. Što utiče da deo tih ljudi sada pobegne u emigraciju. I veliki broj njih se sklanja u emigraciju se sklanja i jedan od lidera tog pokreta, novinar Rilindije, glavnog lista na Kosovu u prethodnom periodu, to je Jusuf Grvala. Jusuf Grvala je u tom trenutku smatran za neformalnog lidera ilegalnog pokreta, bio je mlad čovek, harizmatičan, lepo je pevao, lepo je pisao, snimio jednu kasetu kako peva, bio je rođački povezan sa nekim uticajnim porodicama na Kosovu i bio je meta službe bezbednosti. Tako da je 1982. Jugoslovenska služba bezbednosti organizovala atentat na Jusufa Grvalu i u Nemačkoj, u predgrađu Štutgarta, Jusuf Grvala je ubijen zajedno sa njegovim bratom i sa još jednim članom ilegalnog pokreta. Bila je to jedna klasična likvidacija, slična mnogima koje je tokom 80-ih organizovala služba državne bezbednosti, koja je za te potrebe angažovala kriminalce koji su se sklonili iz zemlje. To ubistvo 82. je uticalo da one posvađane organizacije koje su delovale na terenu na Kosovu i čiji su članovi sada razbežali po emigraciji, da počnu da se ujedinjuju. I one su se baš upravo pod uticajem tog događaja, one su se ujedinile u nešto što se zvalo Nacionalni pokret za oslobođenje Kosova. Taj Nacionalni pokret za ujedinjenje Kosova je znači osnovan 1982. godine, ujedinjenjem dotadašnjih ilegalnih organizacija teritorije Kosova, ujedinjenjem Crvenog narodnog fronta. To je bila jedna levičarska organizacija pod direktnom kontrolom službe državne bezbednosti Albanije, koja je okupljala Albance iz emigracije i suštinski pod dirigentskom palicom Sigurimi, odnosno albanske službe bezbednosti. Posebno je aktivan bio ambasador Albanije u Ankari u tom trenutku, koji je prethodno bio predavač na političkoj akademiji u Tirani, jedan blizak saradnik Endera Hodže. On je suštinski okupljao ove ljude, povezivao, uticao na njih da se oni pomire i 1982. stvara se taj nacionalni pokret Kosova, koji opet od tog trenutka deluje kao jedinstvena organizacija. U njemu je bilo puno lomova. Može da se napravi svojevrsna paralela sa opozicijom Miloševiću u Srbiji tokom 80-ih. Znate dobro koliko su se te partije delile, koliko su lideri iz njih se svađali, istupali, ponovo ujedinjavali. Pa na to je ličio i taj albanski nacionalni pokret tokom 80-ih, ali je glavna ideja opstajala i ime je opstajalo, ime oko koga su se oni okupljali. Šta su bili ideološki ciljevi? Suštinski bila su dva. Jedno je bilo, to je i dalje ekstremno jedna organizacija sa ekstremno levičarskim stavovima. Ti stavovi su, s obzirom da govorimo o poznim 80-im, danas je teško uopšte i shvatiti koliko su oni bili ekstremni. Naprimjer, oni su se zalagali za borbu protiv svakog vida privatne svojine. Smatrali su da sve, uključujući i stanove, treba nacionalizovati. U tom trenutku je ogroman problem u Jugoslaviji, na primjer, inflacija. Oni propagiraju da je Jugoslavija u stvari kapitalistička država, a da je inflacija jedna klasična pojava kapitalističkog društva. Da u istinskom komunizmu ne može da postoji inflacija, stoga da kada oni dođu na vlast, kada oni zavedu istinsko komunističko društvo, i problem inflacije će biti rešen. Potom, zalagali su se za ideju da razmeđu najniže i najviše plate može da bude samo 1:3. Sve ove ideje danas zvuče verovatno naivno, međutim, u tom trenutku, u jednom društvu na Kosovu, koje je bilo u velikoj meri primitivno i zaostalo, kojem je vladalo duboko siromaštvo i gde je postojao tanak sloj komunističkih političara koji su se ekstremno obogatili, koji su tada u štampi, jedan slovenački političar ih je u štampi nazvao komunistički mandarini. I ovaj termin se primio u kosovskoj javnosti, baš je onako dobro delovao, ljudi su se pronašli
u njemu znači takav je bio stav prema tim političarima. Znači te ideje ekstremnog egalitarizma su imale odjeka, uticale su na regrutaciju ljudi. Drugi segment ideja je bio krajnje nacionalni. Znači oni se zalažu za organizovanje i podizanje oružane pobune sa ciljem da se svi krajevi naseljeni, znači govorimo o svim krajevima naseljenim Albancima, ne samo prostorom Kosova i Metohije, već i čitavom zapadnom Makedoniji, dijelom Crne Gore, da se ti krajevi pripoje Albaniji. I na bujanju tu pokreta tokom 80-ih je doprinela još jedna činjenica. Naime, u tom trenutku se vodi žestoka politička borba na relaciji Beograd-Priština i Beograd-Novi Sad. Odnosno, srpsko rukovodstvo komunističko pokušava da suzi nadležnost pokrajina, da vrati pokrajine pod okrilje Srbije. Pokrajine više nemaju podršku na nivou federacije, polako je gube, tako da pokrajinsko rukovodstvo u Prištini svoje uporište traži u Albancima. I oni suštinski, tokom 80-ih, šalju poruke Albancima na Kosovu da je odbrana autonomije u stvari pitanje od životne važnosti. Da svako sužavanje autonomije Kosova će da znači suštinski dovođenje u pitanje fizičkog opstanka Albanaca. Tako da znači cilj tog komunističkog rukovodstva nije bio da pomogne nacionalnim pokretu, ali takvom politikom, takvim porukama, oni su suštinski pomagali. Jer kada je 89. kada je došlo do promene u statusu Kosova, kada je sužena nadležnost pokrajina, ali znači autonomija nije ukinuta, ona je dalje ostala izuzetno široka. Samo su na neki način institucije Republike umetnute hijerarhijski iznad pokrajine u odnose sa federacijom. Opet kažem, ostala je izuzetno široka autonomija. Mase Albanaca su to doživele kao dovođenje u pitanje svog fizičkog opstanka. Neki od vas se verovatno sećaju događaja tokom 80-ih, sećaju se štrajka rudara, Trepče, sećaju se masovnih demonstracija Albanaca u Prištini 88. godine. Sve to je organizovalo tadašnje komunističko rukovodstvo albansko na čelu sa Azemom Vlasijem u tom periodu. Njihov cilj nije bio da pomognu nacionalnom pokretu njihovom, koji dalje bio ilegalan, ali su svojim delovanjem suštinski to radili. Kada je 89. došlo do sužavanja autonomije, ubrzo je do kraha komunizma, vodeću ulogu na Kosovu je preuzela partija Ibrahima Rugove. Partija Ibrahima Rugove je suštinski bila nastavak dotadašnjeg komunističkog rukovodstva. Njegova evolucija na neki način. Ta partija je imala svoje lidere u Rugovi i u nekolicini kosovskih intelektualaca koji su poticali iz društva književnika Kosova i s univerziteta. To je partija koja se zalagala za nezavisnost Kosova, ali je do te nezavisnosti želela da dođe mirnim putem. Paralelno nastavlja da traje taj nacionalni pokret za oslobođenje Kosova kao i dalje neka slabija snaga, ali snaga koja vremenom stiče sve veću podršku upravo zbog toga što se metodi Rugovine partije, ti pacifistički metodi, što ostaju bez rezultata. Albanci počnu da percipiraju da nema rezultata, s druge strane, Rugova i njegovi sledbenici su dosledni bili u tome da nema pregovora sa režimom u Beogradu, tako da oni, pošto nemaju rezultata, slabe i svoju poziciju, odbijanjem pregovora sa Beogradom dalje radikalizuju Albance. Takođe i politika Srbije u tom prostoru je bila, prema Kosovu je bila u ogromnoj meri, bilo je mnogo promašaja, što dalje dovodi do radikalizacije masa i sve to postepeno utiče da oni najradikalniji, da ona mala grupa, i realno mala grupa ljudi okupljena u tom ilegalnom pokretu, koja je tokom 70-ih brojala nekoliko stotina članova, da ona tokom 80-ih, da to postaje nekoliko hiljada simpatizera, a da tokom 90-ih polako dolazimo do toga da oni stiču od nekoliko hiljada, govorimo sada o desetinama hiljada simpatizera i govorimo o tome da Albanci polako dolaze do uverenja da je to jedino rešenje. Takođe,
došlo je do jednog ideološkog preokreta koji se dogodio faktički preko noći. On se dogodio 1992. godine s padom komunizma u Albaniji. Imamo situaciju da albanskoj ilegalnoj štampi 1992. Imamo intervju sa Ademom Demaćijem gde se njemu obraćaju sa komunističkim druže. Već 1993. sve manifestacije tog komunizma su nestale, ostao je samo čisti nacionalizam koji i 1993. 1994. ima vrlo jasan cilj, a to je da se sve oblasti naseljene Albancima, znači i veliki delovi Makedonije, da se pripoje Albaniji. Lideri pokreta su oni isti i 70-ih i 80-ih, neki su među vremenu stradali, neki su se emigrirali, neki su previše stari bili, pojavili se i neki novi, ali jezgro pokreta je ostalo isto. OVK kao organizacija je osnovana 1992. godine. Njen lider u tom trenutku, Azem Sulja, je prvu terorističku akciju izveo 83. ili 84. godine, znači već u 80-ima. Prve akcije koje je OVK sprovela su se dogodile 1994. godine, ali ona i dalje, znači, u tom trenutku bila manje dominantna snaga. Kako slabi Rugovina partija, kako slabi ta pacifistička, polupacifistička metoda borbe Albanaca, tako raste uloga ovog radikalnijeg, ratobornijeg krila koji se zalaže za oružanu pobunu i onda imamo slom institucije u Albaniji 1997. godine, građanski rat u Albaniji, ogromna količina naoružanja iz Albanije se malo spontano, a malo više uz podršku tajnih službi sa zapada prelela na Kosovo i stvorili su se okolnosti da dođe 98. već početkom 98. do izbijanja oružane pobune i ta OVK preuzima potpunu kontrolu, odnosno postaje dominantna snaga među Albancima, sve druge opcije među Albancima padaju u drugi plan. Eto, toliko za sada, nadam se da vam je bilo koliko toliko zanimljivo, nisam hteo da ulazim preterano u detalje, imena, kad se prvi put čuje neko ime, pa još to imena koje nisu nama, na koje nismo navikli, bude moje iskustvo da obično bude pomalo, da ljudi budu zbrkani, nadam se da vam je bilo jasno i zanimljivo.